شەڤابۆری و دەمژمێری ئێکی شەف جارەکەتی فڕۆکێن جەنگیên Tirkiye bordûmana Sunûrên qeza Amêdiyê kirîne ku bû carekê gundê Girgaş li devera berê garê dihête bûma baran kirin. O zarar û ziyaneka mezin jî gehandiye daristanê bi giştî û rez û baxên xelkî bi taybetî. شویدی طوباران فروکی جنگی ترکیه تاتین دوروبر سعدو گندمه طوباران کری و گوه آگیری بگندی و هینت بین آگیری پیوه همین چین تانا راز و باغت خو گلک زراره که زرار ما کری باغت ما تاتین اسوتن رازمه تاتین اسوتن همین چین تانا رازت خو شویدی فروکی جنگی ترکیه تاتین بردومانا گندید ما کریه و وقتی تجی راز و باغت ما خریت صوتین و حتی نکاجی کود بجن بنگهت پیکیل گندت و هین حتی نکاج بنگهت و لینینن بس آویتن کو راز و باغ و بیستانی ما سوزن. Xelkê gundê jî amaje bê çendê dikin ku ew cihê hatiye bordûmankirin çi bingehên peyekê lê nebûyne tenê zarar gehandiye gundiya. طيارة هوتن أو هادورون دون شون حتى نهلي بشتينجي دبرينا و خلفو قصف كل هكا على سربوني بو بيجوا همال سنتول خلفو قصف كل وبيا قوري وأولي سيجورو دور كل وهو قصف كل خدي زرارو قهون ديال رازو بوغيت خالتي برينجيت خالتي وعلي والله كازونو سموقو وقالك زرار لي كل Her di şevaborî da gundê Çemrebetkê û Nêrînkê li devera Nihlê jî hatîne bûma baran kirin. û di gelwan da jî gundê Girgaş bûye li devera berê garayê ku bû cara êkê ew cih dihête bordûman kirin. Nîhat ûremariyên Artî, gundê Girgaş, Sunûrê qeza Amêdiyê.